te o maohi iorana tātou i tu tātou wharere a maruru me te i tūtu amira a meiru tui tine a prau apina tātou tēmei ta tātou mau o prau. Aita e rea tauhi ai toe mai muri mai te ati au heo te nina roa i te hoe whare i tahina uturoa i na ponei. Piti ahuruti aha pawhea tupu heo hei o te titohia no te tinei i te au hei au era ai tahu enua et ata i pepe atu. Ho e hepeto mai muri mai i to te ho e pere o papi o ahurira i te whare tiurei no autu maoro waf a haruruf a hauhia i te mo papi o whai to toru o te puei mauti at wara te mauhi o puar at ae i rawehia. E no tō rātou here i te ori teiti ai towe te heo te whea ori no te heiwei teiti hope e nei i weihonoa ai tā rātou pareo i te hiti. Te tāmonoa rātou i te rawe i te i peutumu i te pū ta aina tatarar a i te hope ar a o te enewe a. Ei o moar ara, wa i te hia te tino poe o Jean-François de Guigné, te iminoa hia nā mai te o moar au te hepetoma e teroa mai i te i mahana. I nanhei nei, tōna preo o te i te hia i rutu i te urura au te whaano papin o, rei te mot atau te i amu atu i rutu i te mo paemir a, te mo mut eufrani, te whea tupu e hohei, te whet i e te mo hoa no Jean-François, inoa hia JF, wa tonu atu ahia i te whea hopu o pupu o te pāti, te taurapa peno maroto, wa whaahupa atu ahia te manurewa pairati ore, maha ahuruma teiti o Jean-François de Guigné, no reira te whaate atu nei mātou i tō mātou o tamhanhana i te utua whare wheti te tupa i roto i te ati. E mai tau i whaahiti atu nei roto i tātou mauup o prau e ira ia tea, mai e te whaarahia i nanhe nei, ho e ia au heirehei te ninaroa i te ho e whare i tahinai i uturoa. Au era, aurere at ata i pepe, piri i te piti o huruti a hapa ta ata tupu e au hei, no nā oire e tōru no ra ia tea te rawe amui te hupa, no te tupoe i te ienei au hei, te mei te mo haapapur a horu atu, mai roto mai i tō mātou pap ea o Roni Mufat. Ai teiti e hie ho e a whahora e wa pararero te wahi mai te wharewai a tauhi ai tēroa tū i te wharemitua e ere te pepea nei te utua whareo te ere te ta atoar a o tōna orar a. Ai, me ura e wharera au, wharera au tera, te moro. Tēra me mātou e piti no e tata e tio e rau ea. Hoi hoi te whae atu mea tamato pura wera hipa e piti nei hoi tata niso te auhei te ria no tuwhi Ai tātu e rāp ea no te putu koe auhei no uturua e ani te tauturu o te mau putu koe auhei tāpiri e te mau atatu koe auhei no te tau a manurewa piri te piti ahuru atatu koe auhei o te taho e te i atu. Hei tā hamaruru o e wau te mea whea tupoe auhei no taputapu atea. Tēnā atu no tumara e tēnā atu tō mea aeropora. Tō nā ure e toru, tēnā atu te tau mea taura manurewa. E tau hamaruru nei mo tawana no te mea nini o tō tato tawana. No taputapu atea e horo ato me tō tumara. Mea ni me proi te mea ai te atete. Atete. Tāpiri mai hau te whiwhi o te maupau o pere apape i roto i te tuha a e ore e tia auhia nei e te oire e ere te peapea nei no te tawana oire i a tupu i huara te i huru ati. Piri te hora au i te pō wapoe te uhai. E no atu e aiter e ahui pai toe mai, aitara ho e no e ata i pepe wa te atu amai mo mutu e wharani no te rawai te mohi o para amata mua a ti ai no atu ai. Ia i te hia mai te tumu mau o te i ati. He ira ia te anoa ina hei nei tō te tawana hau api, no ni amat ei te amatar ei tana uhupa, Marianne Frederic o te maunai te ti a pap e prorhei, i roto ia i te uhupa te haufrani no Saint-Pierre-et-Miquelon. Te mono nei uia ia ana Nguyen ini ei te a fof aroa, nana e tamau nei te natir ai roto pui te whenua frani te mo ure, no ni amat ei e no raromat ei, no te tawini i te huiratira, ha amat
Ei haamit ia o te tere ahupa I roto I te mo ure, no te hanahana I tōna te a api, wa amui o ia I roto I te pupur a pupatiare I te ofaiti, no wharemati I uturua, apitihia I te huimana o te whenua e te ofrani, wharome nā tātou I tōna momana wiwihia e roni mufat. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était 6 000 habitants et un maximum, une moyenne annuelle autour de 10 degrés. I te whenua Saint-Pierre-et-Miquelon, iono tau atini rehir atai urarai o, e te mo anuera te iraruia I te ahuru te teri, e miat a I. Te miat a roa, te huruarat a I te uhupa. Ta uhupa I amat rarumat te ap aia, I te motawana I rutu I taratu uhupa I te mo mahana atoa, e hi opuat o vau I te huruarat I taratu mo whautir a. E tauturuat o vau I te motawana I rutu I taratu mo upuar a, no te imi huara te fofa, no te amanaruar ai te emo upuar a. E rave a mui te motawana, te hau nui e te hau whenua, no te imi te morave atoa no te amait I te urar au te huir atira. Faire le maximum de coordination possible pour que les porteurs de projets puissent trouver la solution adéquate. Hei me tātou I te nei, I muri mai te atiri ari amo I tupu I te hepeto mai maari I te whariturei no autu mauro o iha au te tahurir a ho e o te preo ono te papio pihia Dragon Ver, mahatamar I te roto I te e hautir a I te mea tahuri ei, au era aita I pepe inoroa, no reira wof auti te atir o te mowhatu papio no purinetia e opani I te mauha autir a e te revitiviti e mea tātātoa, no te ravera I te mohi opuar a e, ia ore ia te hiatu whiwhi e ia tupu mai, ina nei, wa iritif ahohia I tau mo papio ra, mai te haapapuhia mai I tumatu papevea o Sunday Nauri. E hi opo mai te hia te motamar I e hauti nei in e papio. I reira atoa e whae anua te whea hi opo anu te hi o mai te motamar I muri noa mai te ati tupu I te piti ahurumaho e no tiurei, mo whauti te atirai te au nei I te e vahi, ia hapa I te mo papio e te re vitiviti no te hi opo mai te whahau, ia ananata te mo mitua e whar I tarato mo tamari e haere whahau in ai te mo huru papio. Wahinaro matou te tātira, ia hi opua wahau te e mo papio rarahei, no te mea te hinaro tora nei mātou whaite, tō mātou arawhi, tō mātou maitei, tō mātou arata ira e taho ira I roto I te e mea whiwhi. E te e mahana I inanahi nei, wa tupu mai te para hiopu ara nā te o ia whea arawhi I rawe tara ahipa. E nene parau e wa hiopu a wahau ia te e mo papio, e nene parau e nene whaite me te tuira tira, wai nene wahau matou no te whari waura I a rātou te e mahana I te tiurei no tu moro. I te matara whahau a eita I reirua te motu ata in ai te mo papio no te ari apahao te mo mitua I te mo tamari ari ara no ve tei mo mitua tamari e mea titau hia e whaitu I te hina aro te mo tamari e to te mo mitua. Mitua wei o mai te tu e tanoa nei tu ahau ara I te tano. Mea te mo papio o hi o poi e pai rau ki te mea rei te mea. Tēnei e tupu o te mea. Tō te ao tātoa mea rei tātā mea. Wane te mo whiwhi e. Tēnei nā tātou o wheruri. Tātou me tu o wheruri. Tāna mo tamari. Te ria no. Ai tāna ngā hari nā oi ni e te poraunga ni e tō e whahiu hui hoi ahau. I o rātara no. Mai te pui tupu te e ati wa tāmau noa hia te whātere ai te mo papio no te mo tamari nei ei. Iau te mo hiopuar a mātāmua roa. E ora ara ai tai rawe mai te hia te mo hiopuar a e whahepohi ai te mo mahana atoa. Hou a whāri hia te mo tamari in ai te mo papio. I muri mai te ati wa whahare wahau mātou te api pro I roto I te tomato tātira. O ia haoi ia hiopua whahehe ia hiopua meitei tā rātou mou ahupa pouruat mahana tā te tei. No te mea nā teie mo ahupa e whaite mei tō tātou ia nā he proi nā roto te reo tipe tō tātou professionalisme. E no te whaite tō te rawe tō ne mātou tā mātou nei tuha ahupa pouruat mahana.
Ai tātou whā te atira ia ua e whaanana te te motama e te mometua haua hamata whaahau te hapi a. Te teheat o Peru nā tātou i tūnar aihua apapur ahia ini e tūna te ara tūmana no te mon u a te hau, no porinitia, wa vovou te ati marara whiti a piti o Ian Diet Charton i tāna reni arata ira, no te matiti e hare mai nei. I mua e te mou whiwhi, te mou tamai e tupurai roto i te onei, wa whaite o iei tōna man au pēpea, ti tauhia tātou e awe iara, e awe ine atua, tōna mou man au haruharuhia e Esther Quineo, hurihia mai e Samteina ore. La situation est grave en Europe, pas uniquement en Europe, et donc il faut être prêt. Mea tata mau te uhipai tupurai Europa, e ere no te whaari a te tata, e whaarara anua te ie, ia vai nini noa tātou, ia tupu an aho e tamai aurera, ia tupu e ati mana orehia mai te mau awewir a whenua, mata i rorofu ai e te vai atura, e tai mar ai a mātauan ai a tupu an aho e ati rahei, ti tauhia te tauturu o te mauhau e vaina i roto i te moana patitiwha. O haa mauhia i roto i te moana patitiwha ho e pūno te arata i rai te ihuru whiwhi. Ti tauhia ia haa mai te iatua tana mo ohipa. E whaatua ti mai e hia tātou i te whenua nei e to te whenua taratoni. Dans la continuité de ce qui est fait, mais avec plus de visibilité, plus de cohérence, notamment avec les forces armées de Nouvelle-Calédonie, pour rendre mieux lisible notre action. I te pēo te hiru atumu mai te mera e wahope te heiva i teiti, no te imatiti, no vetei o te whea ori, ai te hin aro e vei ho te pāreu i te hiti. Te tumu i aratu i tapo e i aratu i rutu i te pū ta aina, tōna ta a ai te mowhareha ap i ori teiti atua, oi hei, te whaar i nei oi ai te mutata, e wa i te e ana i te ori teiti, tāna tuhu a, mautira, te ori viti, mai te tuarura te huru, te me te moha apapur a mere te atoini e te mohuhua, tawirihia e wei miti erlo. Wauti te heiva, are ara, no rātou, te wheia ori, ai tēnenhe e wha e anua. I o nei, nā te ori kardio e mono i te mauhoraf ai nener a o te heiva. Te wha, haa paututu i te tino, haa mait e te aho, nā roto i te rāwea o te ori. Te veira te tātau te haere mai e aru i a rātu i ho, te tei no te tamarui tō rātu tino, i roto i a rātu te veira o te imi nei te ho e tu aru no te haamama tō rātu upo i muri te hora uhipar a. Haere mai rātu, topar i te hau e i auti, hei i te whare. Mau wahine, mau tāne i mātou te heiva, mau tātātu ano te ara, mai a Carlos te ie e ana tēnei te whaini ni ana, nā roto i te iehuru, whaanhor a. Whaanhor a mai te ero te ie no te haapaututu, e tēnoa tū no te tūr a awe. Mea mai te ero no te hutir aho, trata ue au mai te i o nei. Warau mot ata te ap e mei, i roto i a rātou whia arawihi e nei te pēo te ori, whia a teinei a ori ei, e aita rātou i titou nei e ap i tio e apa no te teif ai ti tera. No uwariro te i te mei te meno te apau tutu i te tino, trata ui here mai i o nei. O muar ahua te ori e parari hua te hau, ha apau tutur a tino noaia. I roto i te mowhareha ap i a ori, mea ta e. Aita te ori kardio e mono i te mowhareha ap i ori e ap i nei te mo apa te reo te iru atumu mā ohi. Wariro rā te ie e te mehor ahi ai te whea ori no te amait e te utira aho, e nene atua no te te atutau heivar a. E hou tatu at a e roa tuei, te re roa tatu e homa i te whenua no Rapanui, whenua te ie e watui te roo no tana ia mo ti i rarhei, o iha e te moai, tēne rā, ho e atu o ihupa maere e i te hia i reira, mauti rā te reir a uri e ori haere nei, nā roto i te moaroa, mau uri o te atuhia e o te paruhia i te huir atira no taua whenua rā, te aur a e animara te ie, here reihia i te whenua no Rapanui. Tō mātou pap e a mere te ato te i te mataroa i te ene uhupa no tātou, ahi o mai. I te whenua no Rapanui ua whaar i te huira atira i te mo uri e overe nei nā roto i te mo waroa, nā piheiho i te mo nhor a, wa o rato i roto i te orar au te taata. Alors la mairie a un petit... Whaatahia ho e wahit whare oire no te huparu te marewa. Tau te ānimara te oire tere nei nārto i te mawarua no te uhi mai te ino ānimara. A whai mai ei te pia whaatahia no te pāther a.
No tō rātou ho pere te nun ai tā rātou i rirof ahau, e ani mara te he. Te ure hohoni te tata, o i hoi te mo uri ia e whatu tō rātou, ai tā rātou i opanihia i toi te aua. Mai te peua o pāpū te imo uri roto i te orar a tō Rapanui, mea ta a eroa e tata apian e mai te rātere anei, ve tei o rātou te i hohoni hia. E mea whiwhiroa te ie no te mauratere hiwara ua mātou te tata i te huru o te mauri i o nei. No te mauratere rā aita ia whaatama a rātou i te ie mauri ap e atuei i tō rātou hotera. Ti tauhia te mawharef ari a manihini e te mawhotera e whaara i tā rātou mauratere e iaha e horo ai te maa. Te ho e pā te matau nei ve tei i te teipa, te whaahia nei te mauratere i te ie mauri. Inha, iahi ohi atu, mea paututu meit ei, e ere ei uri e mai anei tō rātou aurera mea rawe inohia. I tō uter a mai, te upa mata mua ta ui hiti mhauta, te mau uri huru pōria i te mau vai atua, ta te huir atira e au mait ei. Miau atua nā u, ai tā rato i puepo ia nei, aurera e rawe inohia rā, ai tā atua rato i ri e te taata. No tō uherei te animara, whaahia hia nei au te if anhor a tā rātou. No te mau uri e whatu tō rātou, nā tō rātou whatu. E amo te mau utua mai te peu e tupunu atu te tei whiwhi. Whahe pohia rātou e hap oi tā rātou uri rapa au pātehe e tap e roto i te aua. Ti tauhia rātou e opani mai te aua e iha te uri i ahoro i rapa. Hau mātou af out wai, e tere mātou no te hap i te whia whatu ānimara, te parau no te ture. Mai te peu ai tā rātou e whatura, i oi avau e out wai. Wahin aro te oire ia mai te ei te whaaturar ai te ture e te wahi te rira apere o. I Rapanui, e te ar ato te uri roto i te orar au te huir atira te ar a mātou hia i rātou e tā te mauratere, FRI, mai te ei. Hena te e tumu proi whahopero i tatatu ne a noti e nei po maruru mei te e tūtu amir amai. Roto no am a te meiti te vea reo whrani rau tihi amai e miti erlo. Whare re whahau tatu anana hia po, ia mai te e te roar anu te arui, te aru whaiar hei parehan e, i orana. E haa pururu hia te e vea, ini a i te tahua Ngāti Rara a Tino TV.